Animal Corridor Eco-Sensitive Aputhak Supreme Court Pidet Api Advocate Hiring Upon Kevang Lakhain Koratok Duarbaguri MSC Constituency Lapen Lakhakre Troxy Socheng Thenta Constituency Kepalo Hinia Constituency Kepalo Jesemet Baguri Haldibari Akaprek Tebokterai Karbia Rong Lapen Adui Ahoy Kedo Bang Akhai Ajat Mate Mohong Aswatum Along Le Eco-Sensitive Mate Animal Corridor Amen Pen KAC Pen Kepang Dakon Eviction Popu Api Hadak Aradatum Pen Chok Che Puateng Pen Supreme Court Case Pidet Api Kedamtang Nipai Krepo Ani Supreme Court Advocate Wangsi Rat Atumpen Chinki Chethan Ponsi Penang An Documents Hai Hui Pachitik Toy Tikang Lasi Hada Kedo XEM Benting Terang Apan Perangke Karjo Hut Nangke Thandunke Nitum Case Kipi Ateng Pensi Supreme Court Advocate Hiring Apan Kevang Lapen Chinki Chethan Ponlo Lapen Labang So Along Leke Parlo Longke Didi Gogoi Committee Atumsi Assam Gov Along Papas Det Pusi Jongpon Lapen Council Atum Penang An Pen Perangke Atum Karjo Hutke Council Atum Kes Piet Lopu Wolpit Sitame Pini Arni Anta Hiring Apan Kevang Puta Chitheklongle Lasi Kopi Koson Ajarlo Maputa Chuningri Non Apor Kisungahut Nang Chirap Chito Dunthapusi Karbi Anglong Aradapan Chuningri Pon Kahorapen Resaning TK News Nane ukil tum kewang lason dulu mah. Lason council ban kes pi pen kewang baga long lana. Ini kes council ban kes pilu baga long dulu he. Kita court long lason hearing dulu baga long lana. Arjulong lah. Nah, tunggat pan alang di sini kopi doh, baca signik, lason ketoi kang, sondoma. Ini tuhan sisik mek bang kelah lo je Dokumen. Didi Gogoya report lo mangke longle dokumen dang long gawe kasi report itu kasi longle dokumen awe pule rong muni awe kasi tungge ada sini lo kasi laso dimbang keni tungge longle pota do aja to kedo ana longle dokumen mughata pidun nangi la longle pota kala dak munit do pa proman kasi halang ni than Nanti rasoting pen putang te ini tumki hai jadi lasong ring doma. Alang li tu tingge jok mai hala munit awe podim nge munit do ko mati kasi ni song na kasi alang li ning pathe takang lo Acala so kil bang ke napen bang mah. Delhi pen deh. Supreme Court. Nanti lah ini tumda council pengen cito dun dun so ukil du alang di sana dun mat. Ini kumalong Supreme Court appeal bang, labang ke ini tum Supreme Court along, ini tum kaciki dam appeal si on the spot, mana adim anang alang ye panwang lo, asi ini tum ta cetan tingwai dun lo, nanti bang ke Home Sarkar pen kedam tang ko trok toksia atari gelom Animal Corridor Didi Gogoi ko report pen si papas dal Didi Gogoi report ating mangke adang nil tumalong anta dake muni dawe kusi ada report long dolo kasi sam government mangke Animal Corridor lo dalam ke kusi papas dal so petak sini tum Supreme Court chokti kusi case pilo dalam tang tarik itu ada tap Februari si first hearing dulu dan pini bangkai lah non Second hearing kan engkau resi alam si aku hearing dulu tuji so perang si lah ukil nang si ini cuma rong nang si nang lang lo ada rong rumah bema apa ini tunta ada kalam cetan lo 1939 pen sini tum dak longle potado jadi potado akan ke dak Baguri LP Junior Basic School ke Bogojan MLA number 1 polling station lo so lahaya report makan kita pidun lo akan ke dak rong long anta rong dulang ada ke rong podo si labang ke cokcik rong bong aputak si Animal Corridor, Elephant Corridor nang coba cokci alam ciwai dong. Tapi isi lama ke dangi cuma rong ke aku benta abidang nar ke hat lason awe. Alam ciwai.
Apa ni sila mangke la elephant safari kuang na ke pangreng na pute jon koi thongkep la ni tumarong arai nang biu di la elephant safari ga daw potang delo la nang lupa ke sila hai si abirang na konter lu thai lu si chingwai la hai ka chingwai pon lu si la ukil ka hai bangke la hai report lingka la hai lam jogji pen dak cetan nang si putikang lo ini tumta ning thelo di di glogoi bangke order ka nang le lo Supreme Court ban order pusi si son si nang le rok ma si long le karbiang long le pu ke council pot se alang la bangke char video ko ba khobor enang ko ba alang tum council ban si la bangke chokchi pui tambe kisong lo nai pusi milhin ta nanti non kidam tangani bangke council pe masih nang tumpan ada so along le pen punui puselang tu kunci notis sang tidak lo tangte alang bangke council sang ada doma mate kosong aja lo nang pen so lam ke tum kacing wai ko so ne sta Supreme Court order tring se tum order na ke dak tum dak bang pusi ke than sta council la bang NLC ki tong pilone pipe ne la bang bunda khela sta abang council tum cari ada itu lo lagi. Karbi long lagi council tum cari ada itu lo. Dan eviction notice bangke council sort pensen happy. Notice bang council bang bang. Ala song bang Supreme Court pensen bang. Dah bang council sort bang. Notice nak pilot. Karbiang Long Autonomous Council hin pen tet ki untang atuma phan regular pen contractual pangrum pet pharu nerkep suse anghoi ke papleng ponalong aki mi than bang atuma phan appointment letter kipi pona putha Karbi Students Association pen KAC Jesemet pet Education Department phan kachoro pajero lapen kado kave aki mi than bang atuma phan anta hujume pilo toklang ke isi khai amilolo lapen labang so ameade ke patheji ke than bang atum henlo lasi non hejong KAC Education Department atum pen anghoi ke papleng pon kelong don anaki mi than bang atuma phanta khai long ri long pat kaching hondora ilitum amumar atuma phan loke than pameje phansi chuning rilo labang so along nilitum kese ahin penta cherap chetodun verji Halapu ihin anat patumi kheroni samekok lialong inut banghini atum appointment letter long donde pojoini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Assam Education Minister Dr. Ranoj Pegu, KAC CM Dr. Tuliram Ronghang amepi ke kaike athon rodam depin asailo. Lake kese pen chedon donde athe Ladakh inglong asodele kacherai det chikali. Lasi lapuson asai toklang atomon ke pehenujia bidi madu leklem tame nilitum ahin pen pin remlo. Lapen Assam Gov, lapen KAC pen, Mesen, Science lapen Commerce Stream, College Ahaihui, Prabjin pen, Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District along, Kimrang Ponangji Pusi Kiase TDP Amai Fu Samson Teron pen Chuningri Padopon. News Desk Report, PK News.